bahlabele ihlizini nabo khokho bafule mawunemani ungenza ihlozi lavuma bafule labo khokho bafule ungenza Msabo ngamazi First thing first, hlaba imbuzi uthola isiphandla boy. Angizwani nebhadi ngishaya isiphandla zonke izandla boy. Don't be cool mangugibeza ikamela boy. Uzongibhadala ngenkonyana nebuffalo boy. Yabona i-rap isithandwa sami senhliziyo engiphila khona kuma-cypher nabontangaliyo. I-screen gang thina sithela induku imvuku bathungithi vuvu sithi sangoma ngihlabela amadlozi awuyingozi ngoba mina ayi siyangibhedela ngasuke mami singabalekele Joes awuhe Joes kodwa izitha ayi siyangilandela ngagcoka igolide entanyeni ngifane nabanye itshela bomalume bahlabele ihlizini nabo khokho bafule labo khokho bafule mawunemani ungenza ihlozi lavuma bafule labo khokho bafule ungenza bafule labo khokho bafule mawunemani ungenza Aphatha amadlozi ngabiza nabantu ngahlaba nenkomo ngathenga nenyama funa le mali yewe yena ngeshop shaya intshomane bathule babuke ehlabela abaphansi shaya abandawo komamelodi Jozi Pitori siyarula ke manje Phoenix the Flame Blessed Stele Cherry Okapiko khawula dithele LMNX Capital C Tag Back mina ngaphahla amadlozi ngakhaba idemon bizabakithi susa balodi mina ngiyacela ke dlozi cela ungivikele kwingozi ngifuna amajapa nama-BM 500 bands ne-ATM I want my people to live like the kings all of my ladies to live like the queens mawunemani ungenza ngagcoka igolide entanyeni ngifane nabanye itshela bomalume bahlabele ihlizini nabo khokho bafule labo khokho bafule mawunemani ungenza